battle light and colored. And I'm reminding or not the boys to say, they are now at Yamamono, they are under a bond to be of good behavior. Yeah, true to Ghana Police Service to give us the protection. Yeah, true to all the security agencies that yeah, cry your papa Sada way. Umiana a pin one, touching it. I'm pin one out to for handkerchief people about to know any penny be a cobra. And so be I never blow this on Omia bottom say you share. Umia bottom a pin one, touching it. I'm pin one to an offer handkerchief people no san one. Any penny be a cobra. Yasamo, Adwoa Sarfo Fada or say, why any bema, human power. Papa na ye no meme papa ye meye whether court to no court to abusia Adwoa Sarfo at the showdown SC e won Porta Central Region enra na ye bo mamane se kantanka chiri nimba Adwoa Sarfo ni Adwoa Sarfo e de aboani Adwoa sim papa say we no chese me na mensie na Adwoa se da bi hwe ifunu no wo me ho some person be ifunu no mo just otua 40 billion enya sa shut up na enra ye hunyin se Adwoa akofra echo court no Court Injunction pine Adwoa Sarfo restraining order so ntimi nya yi abusuya no pay me no ka say kenkenke Adwoa Sarfo he judge no fiako judge ko papa bi to me anwe ho Adwoa Sarfo akofra ono imedeni ba court ye ni na sam yeso ko si no ho hene wo sesei mom ya anwe wo ka sam ye me ye dade no ba abusuya no he me se me da story ya ma just a course of life a yearly cost Adwoa Sarfo say no bema be no he in fact we na da no e na me ka say te Ghana say lumba busia no mon te Ghana o say wow hwe bia me ka say it say o ma de no ye da ma you move from one stage consist another stage that's the end e adwuma hye Adwoa Sarfo te Ghana say enko ba bia o be dey injunction court dey una obu court ono so mu court bia obeya yie no de mo pebi amonye no ade ni nuane se nuane ye bema ofomotwe ma fomra ho wo ka say Court Injunction and so police they are there tenie kuru no me city kuru na say emo bia nka joso emra bia obabia emra no edi wa wo ye week ehiafo na edi sa wunyina ye dia ene emra wo Ghana sa wugina yi a emra bia ni babia eni ente Ghana bia ko wo sika utimi wi to mra no court no utimi to yetimi free babia sanity more sampa ne kam yete judges net one for into muom say judges the dabi okoni edimo wa fine ye niam wa for ways and means na for survival sana Ghana akoye the strongest survive the survivor of the fittest this is the country called Ghana Adwoa Sarfo setting total year ni baso busia e interesting me no bako in fact osimo the zaraman one so kire trick is aba say manfo be set a trap okonum nsuo ne nsuo no umia ne bi wo ho atotwene poison totwene ene wo mani abre wo sebo second papa she na this time there wa support to Adwoa Sarfo to a certain level etie misa say that lumba abusia no compared to Adwoa Sarfo abusia who is who Adwoa Sarfo the woman can say no court obey yin a year cost life wa fire Adwoa Sarfo church and say mu say bema bia pa omra ho ne hwe de beko life and colored battle light and colored. And I'm reminding or not in the boys to say they are now at Yamamono, they are under a bond to be of good behavior. Yeah, true to Ghana Police Service to give us the protection. Yeah, true to all the security agencies that yeah, cry your papa Sada way. In Pennyfo and run the bedroom, ya fresh phone. So Adwoa, we got the invitation. What is happening? Is it coming on? The Speaker of Parliament, the flag bearer of the NPP, the Chief of Staff of Ghana, the former Chief of Staff, the former Leader of Parliament, the Leader of Parliament. Me yede obia isenye hunko bona woni ebusian so 3 biti ufi hona mo bon. Papa no wa bebo bra.
so na ya mo se mo be yi ye we abegu mani mu ase na adwa ka se ene ma se me ho madane amamo mo akoye bibi tro kan dia papa baby a oba me bobra kodu ye no I'm willing to give him a visiting burial. Na yewe abusuapani na ene di nkomo so from Asuminya area ho no wono so be kan se dabi abusua na ye ayi no nti em se wo mo so ne unua ketwa nana kwadwo safo akofuna aka bom se wo mo so wo mo ye press conference se de wo mo yo yi nti wo mo ne fam wo no so wo ma reach out to you. Somo ye omo ka 25th no e ma ye nyina ya dress ye ko na pata no kwa ye mo ba ko na kunya ba ko nti ase kwa ye you be surprised say ye be potent ni be bo bibia we independence square o me tutu ntuma be kana ase because me o ma ye bia ma mahunu da adabia nan say ya who be say we are na say ni we say adabia nan mu twetwe sika ma sorry fu nyina all the branches say mo de ye papa adabia nan obia ama ye kapre ene ye koye ya ade o mo tutu ntuma be kana ase tata say we see ye ito mo ja ye date no ya ko sere mo tumfo no de ama ye be kura papa adam mpanyimfo a ye be nyina beba obu wie no mpeso mkobo nkro bi wo bebia nobody can stop them. They can go ahead and do that. We knew we need problem kra na ba ko na ye hwe ne se ye kenkan we no ye kenkan bi kura wa ha na pede ye nya ye kenkan ye no wa bose Kwadwo Sarfo akofuna enye na yie na busuafo no pa wo betimi ababi bi eno so no gina so a wono so pede we no wono so ka se wona be ye yie ni date no wo mpene no ne ade date no wo mpene de bi o ti kwa me itinka wan ko biye we no so enwu se ye so na enye yie na mo ani ye tu nyina na no won ka ho no so bi obe ye yie de bi ende no nse de oh daddy oh papa say ye ko biye wo se ye yie ti mo bia na we devoted why you ready so be see papa no ka bi ye bia na mo bia ye tu bia bi ni wono ma ye ya friend no ye family platform da so bi ni ye ko ha ni na wo hwe wa kota de bi iti ene wa ko biye wo so nti afi na wo ko start all over again papa not that what say that was the 3 months ago see language na papa ko o ada safi it's a fear what you when do so and we be start all over again another 3-4 months na papa ne da ho ne etwen o yeti ana yenye ye ne sen asori so wo museum and that was papa's way CNC museum ne yemfa ne tu and okura no mutumi ko dina asori dem say me na master that me ensie papa meanwhile you knew say there was a construction going on ye ko sie no be bia ono a otia sie na waka say me ni wa museum ni wo museum ni museum kese na mo fa ne tu and building such a big edifice we needed time ni nyina mutumi ko dina asori no maka Adwoa Sarfo na me yenye yi Adwoa Sarfo na me yenye yi meanwhile ni mo funeral mo planning committee your friend is saying committee na museum committee mo tena ho de bia ye meeting si dan no and the dan na be si what is the so what changed language in Africa you say papa na ho nche wo you be start bibia afresh and you can do it in 2 days or 3 days the amount another 6 months never planning a new thing where does this happen it's been the challenge here you want here no it's not make can you see no why them or boy ra with them who can you ko na me see simple it is like o ti be kura kopa no be ka say Adwoa wo de ba bia ye duro no we no se mi na me nsie me nya busuapɛ na me nsie na mo wo ka waboni som na bra yie ni bi na me take up de aka e ka beti ase na nkrobo na omo bo no mo se obi o betimi aboyra ne dem na ko kwayi ye press conference be bigi matem na mi yi ayenye ye moka kwa me yi ayenye da ye nsa da ne boka o dabi billboard no ko gina animu no a o ba so o mane papa last respect billboard sabe me na ma na me kwatam wo fom na me dikosi wo no o be gina anim so o pay last respect and I said be me na mo na me sisa fom sika e na me dikoto wezi ko kanda honom weja kwan so kasua everywhere kokuma say everywhere ya mounted billboard and then you sit there and say on ko gini probate obey probate na wi e be mani tumi say wo ba be ye yi na me mama me papa be fitting barrier because me so otun safra me say yen ko fra me fika mura me betina ne ho a o ja ho me wo me ntem no minimum ntem a me papa de me kan nti obi a nko bo ni nkuru me so me ye me die mama na eti ne kura mu no
Ghana for na yes for relate you way wa wonu abema ha de wonu se ya wada baso live Friday baso live all road leads to Gomuamputa. On the 31st all road leads to Independence Square. On the 8th all road leads to Pempa Assembly Hall. Yakoye na sie ni ye finito. Gracias. Me wi ana me Benjamin tuma me so me be fra no. Because I just don't come. And so be I the bedroom some mummy about to say you share. Umiana a pin one, Mamma, and pin who can out to a handkerchief paper no, and son one. Not a pin one. And so be about touching it. And be no to a handkerchief paper no, and son one. Sana mo tu ano umia na epin ho a to twene ampi ho a fa hanga ke pipa no ansa na wano anona ba hanga ke pipa ansa na wano ya sorry ba we are sorry ba ba chai you nyina nim say akofina na leader or your announcement say ma sorry be ama I didn't know what am and so about. Me pacho onye leader onti asole. Onye leader o baby asole ne ye ode ho na nasafo kantanka asole. Ono no oda form say ye papa. Enti ye ba ye papa yie. Omo bo, omo mo ye isie ye papa ne ye wade. But bro omo call court omo call kind you know really ne kire say si akofisa nso a na e ho no say wo pa che say. Me pacho anya no kula o baby omo na kwose akukuom ina omo koye omo pipa koye leader omo ni leader bia nyame safo ni obi enche na ni onyam nyame ya ba akopɛ onye leader enti ene isu anto muginem ensu anto ye gine mutwe nyame dada na ni enim branch be na free aba me pacho mi free Taifa branch mi din the honorable Ekuya entrywa mi wo Taifa branch okay. Because we have business happening now this year we know who baby or she na oba na edited ama on chese ha gbe nipa nti me kura me da na me na nti na no ye de akodan court nso etie ye no asupemu no eye me de pa mwankasa eye ne ho hye ben na modi kan ye musi gina ye se yame ya adomo echina 30th July na mo ye na se mwankasa mo plan na mo ye se mo de bebe ye no etesen oh 30th ne 31st ne de ni mo ho hwe ye ne hye da ye ne ko otumfo ono na edi date ni bae nti ye hwe na time no ko ene e be frɛ no wa amaye wo frɛ no kura wo mfio ne ye ne nuanu mu bi ko ye press conference se eda na ya che nti eda se yenso ye be press conference nti yenso ni next day ye be press conference wa ama ye friend no ye de bo no wa ama ne hu se de ye ko ne nti yenso e wo se yenso ye pe lawyer bi ne yenso ye de man nti yenso ye de ko na lawyer na no so fare ne ye de ko court nti the court be na de injunction ato sisi ana court ye de ko Supreme Court High court nti o mo de injunction ato high court ne de ko aye no de onu woni gate fofo no on ko pe emu on de be na yi sia je bia na be papa no woni body a on ko fo body no ye na yi adia ni papa ku o ya ye de o body a de be ye yi ni nti ne ba ham ya fu ye yi e be kwa papa fofo me no wo sorry da ye de ni problem everything
sɛ yie no yie ɔno wɔ ne date foforɔ no ɔnkɔ kɔpɛ emu a ɔde bɛyɛ na ayi nipa no bi sɛ ne papa agu no wɔ ne bɔdi a ɔnkɔfa bɔdi no ɔyɛ na ayi adeɛ ne papa agu ɔyɛ yie no deɛ ɔbɔdi a ɛde bɛyɛ yie no nti ɛnnɛ ba hambia so yɛyɛ yie yɛbɛkɔɛ papa foforɔ yɛdeɛ ni problem ɛnyɛ bresa kwadɔm yɛdeɛ yɛntie obiaa ɛti yɛ papa ne yɛde yɛne no yɛntie obiaa sɛ kutu sɛ bam wɔde asante aka deɛ sɛ kutu nyɛ mu deɛ ne bia o ɛnyɛ mu deɛ ne bia kwato ate so kra yɛdeɛ yɛnte hye sɛ bam wɔde asante aka deɛ yɛnea ne mo sɛ ɛdeɛ na asie yɛdeɛ yɛsie yɛ papa o yɛsie yɛ brɛ from papa bi grow from papa bi nti grow from ano ate akasa sɛ kutu sɛ Pacho ye busuafo efiri obom cancer ana nkrabonten so na ye de aba me pacho ye frɛ me oba pa ya anima eni me nuanom ne mema kwasin kroma akoso abi pacho ese e fata se ye yie no e de hye bra animonyam court no ayi bie ni so se ye se ye jai debi ye jai ye ni ya hyehyɛ abɔ ho ka me ba Adwoa Sarfo abɔ ka papa ɔne na sɔrefo nti yɛtumi enka sɛ yɛ ma no nya yie na sɛ sɛ yɛ yie no yɛ hyɛ Adwoa Sarfo animonyam ni nti ne yaba yɛ sɛ bibi nti ka sɛ obi bia ovura kyira busuafo na mosim abamago bia sɔre waka yɛ nyina yɛ wa ha yɛ yie no yɛ yie na kɔpem Sunday obi amra yɛ sra mo ada yie ne na ne yɛ no apostle yie na ne yɛ yɛ ni abriye yani abre bra ye be de frantuma bra bosum so be de adidi na de ante se agya ye ho no ma ye se ye nya yie opomba ka ne ho fa so cha ye anya yie na eche ye ne ye pa ye de nansa asiwo ye bra apostle Adwoa Sarfo yie yani abre yie ono a na ye busia yie na so awu a ye se ye nya yie wati bi da ye abusia emma ani asɔre fo ye nyina yakabo ma ye yie no enne due ye besi de be court te say de ye kan no e press conference no enti Ghana fo nti ase say abusua nya say ye kontokwa de ye kan nyina say ye mo ye ni hu ye de hye no because unhu wo de hye say wawu ampa say unhu ampa na wakotena say e ba bi de adaka be si ho na say bi o say yetimi kɔ na ekobi adaka no so na enye ye de hye na abusua fo no nya say bi onye nkwasasem ye na se modi kwasi asempa doctor say dia wo kase ma
Christmas affirmation no obi ansi ho ana say do yenim venue a omoko ye ye no wo oh so waka say empota na menu amoma menka asem na me ewo empota ho otomebe ho one say mo hwe da empota no wo menu ba kwan so ba bi am ye menu aba na menu aba ma papa na e ka kire say on pested barrier na yensi na brempon yi menu mama mre kakra obrempon yesi ne ye na ye yi china dabi enye na ye ban so obey obrempon woyɛ dɔte yɛ so obesie no mu wi amayi ne do bedi na ade ɔne abusua atena ase matoto enti yɛ kura ndi ntia yɛ ma out no yɛ adwen sɛ kamunya dɔte yɛ ne sa chet no okay because na yɛ mpɛ sɛ bɛba social media de no abusua yɛ comfortable sɛ mtia me kasa enti yɛ na yɛ adwen sɛ o de yɛ nya no samre ya wakan wo no a wo na kyerɛ no ebia obegya mu na nka yɛnim sɛ ɔso akɔbɔbɔ amane no na nka 30 yɛ de ayɛ dɔte yɛ no fɛfɛɛfɛ na emomu no September yi na afishada na afishada no ya kan bom na de ayɛ ne kɛse enti no na yɛnyɛ enti yɛ de enim sɛ wo de abade bibia adwo enti ɔmfa amunuma yɛ ne yɛnyɛ ɛna ɔno so ɔmfa ma yɛ ne ɛmfa yɛ me kyira na yɛn court na probi no ɔno aka sɛ ɔkan interview sɛ edi 2 months enti ɔno obesie ne de na sɛ o papa yɛ na wakan die wisha wo se san sɛ court order be di 2 months enti no yɛ ntem go against the wish. Obi dey say by this time a minimum ba who would Jesus still na universal sere kete mama heka but ni be ba ha some wa ha mon ko ba bia ma ya ye ni claim obi ehunu life ndi ma sama no yes that's say eh dey ai papa no okọ ne dey ye ma na chirinye anwodododo papa ne you obi a onini nipa metena asase so man ti so wo kasa da man ti so wo koda man ti so wo ka asem bi e de amammo beba wanka bi da ti mesre se de ase bi abusia na nyina nka mom na enye na ye no kopem enne kopem ne kwasi ada no be wie no na asum game na e pa no ya asum game nipa na won koda jojojo me ya puto no akapela kakai na puto e puto na wo sesen e de na wo wuni she wuni ten profo ho nsem e na wo keka wo mpa adwuma wo mu ade ye koye adwuma na tu fie esimu no wasiasem na puto wote wa adwene wo e puto enwini obi wo e puto ye ni se wo de ye enye de na de obetwa nwuma me ye papa ti ho kakra kire Momane kwado na nasafo momane kwado ayebia magana momane kwado ni wechi abodira keka momane kwado ya da si na we na bishop nti am buy no say Adwoa say injunction no dey atoso na akofra ye de bitro ne dey so say ma onsi no Emma osinu huhine enti Adwoa nso say wono nso say de bi ato ne dey so a ono nso beye nia e say data wa hyese obesie ne papa because of papa no ho do papa no ho do nti na me buy say ye papa wase enne no de papa ebesi obekura nti ene papa ho do nti me wa
they are sorry for no more security and no more danger mantra omo bua say basabasa ya bia mbepie mu ha na me no ka sensu no bibia nkyere e wa ha say basabasa bi ebesi wa ha eyenu tutre na no omo gusu a omo ya bibia eda asunje kwan so omo hwe ni sempenifo abepie mu na omo de adwumede na ahyehye so minya daje ene asofo ni bi e kasai wona omo fi kumase ene ho ka ho nyina bi kasai ene busuafo no bi so a omo wo lawyer Josafo afanu so kire mu a abra court injunction no ba ye no na omo ye biane dada omo high canopy bibia wa ha omo guso omo shisha na koba ne se court injunction na koba ne se omo ja eye ni ya ene a de o ha bebre ebeba pa na empo se court injunction ebeye adwuma nka eye Apostle Josafo Kantaka de ba mana o de case ni court eye enra no no na kese se mra etini se sanse ansa na omode ne kwa akosi so se ono enebedi ni papa de asofo no omode court injunction edito no so obunani gu so eno ne konam so a omukire mu se to tutu bi ko be mu a anka eye lawyer Josafo na kanu so yenti asampapa nyame edi ne hu afofi entimi ne ka se di omukire mu se eye no omo ahya ase so omo beye ne de omo beye ekira sembia no eyebusia se omo betra se no omo aka. All right, enti what do I bubu a nipa be san na wo important no be. Ofa nyame hye nka no kwa mintumi nka nkofo dos pa minu ka se kwa ba na omo ba e na omo ba nso a omo ba ne ntituom omo ba na akese me say ya so for nti omo fa VIP cars akese e na 2M express for no omo cars ni bi e na omo de ba omo doso e ne kungwa no so no ma jise bebre e na canopy ni so no akese mienu baby a omo be bonchene baby a speakers ni hu keka ho no e wo afa e na afa so no mpenifo ma to insa e dia from no omo so no ya boss stage dia omo so no omo hwe nim so ba be pie mu e wo eye baby a ye wa sisi e na so be pie mu wo imputa ha se a papa wo baby a ota etna pa sa bia no so no minu kasi omo siesie ho omo a ye nim se busafo na omo ti eye mpa so na betna ho omo ana se aban mu mpenifo e na betra ho mo de ye nhyeda enim ye wa twen mu a ye hwe enim se bibi bia e be konso e wa ha bia no ye ba beto eye ye tefo enim na so metimi aka kire wo fa se metimi aka kire pa se asunje wa ha gidigidi bia emba ye nkire se o mita wechi ana se mita wechi omo nyina aka omo ho abubu wa ha se a omo ye eye no tutu no fefefe wo fa azi se ye se ya obakọ ya se sabre bia abusuan pani ana se eyipaso hene watena se na ne mpani 40 ne nkyɛn anye bia uduru ho a uhu se abusuan pani bia na pani bia